سلامونه ملګرو د انټرنیشنل کرکټ چې کوم ریویو دا هغه بیټسمن چې ریویو واخلي د هغې کاپي دی ماشومانو کړی ده خو ډېره په ښایسته انداز سره کړی دی په ښایسته طریقې سره کړی دی یقینا چې ویډیو به ستاسو خوښه شي په ویډیو مو خوښه شي مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او ډېره ښایسته ویډیو دی ماشومانو جوړه کړې ده د دغه ریویو په حساب باندې چې کله مطلب ریویو واخلي دې هغه کاپي کړې ده راځئ ویډیو سیټ ته ویډیو مو خوښه شوه مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ Oh, now close. He's gone a long way across. Close. They're going to have a look. And it's Stephen Smith. TV umpire to director. We have a player review for LBW. On-field decision is not out. Confirm it's a fair delivery. You can go to front on spin mission. Nice and slow. Replay ki was guri. Yeah, can you go to the outrage, please? Nice and slow. I can see your gap and no batting ball. You can go to the ball tracking when it's ready. Impact in line and wicket sitting. Impact in line, wicket sitting. I recommend you to change your original decision. Well, they deserve that, England. They have been excellent since lunch. They really have. They've held their line. They've got Steve Smith across his stumps. And then the surprise straight one has done.